Чулла кам буринченитларах кенеге воласы духна. Шубашкарда хайне еверлі пелю акцияне бідемлетрич. Вулама юрадаган зембеде Анна Иванова корреспондент цель больше. Кенеге пелю чылгучы деші литература батуслачан таврагуры медианлы челгиде буян. Пірремеш худиртне хайне еверлі кенеге марафоне шаванбек хастарзене буштарына. Ана Шубашкарды библиотека зен пірлежеві ергелене. Вулав акцияне хулари икшір вадыража худшынна. Ку акции лайық пулзаду хридизе жудлат бір. Ку акцияне да малла да иртерешін, кашне жула иртерешін, планзен берін бызык. Ку акцияне Ажазен була, чердизе каникул вғаденже, кенеге жинжен манзанға, чердизе иртердемір булар іштезе галашын. Пиде нумай худшынаган бұлны шак акцияне пиде парғадарлы дуза көже. Шубашкарды шеремикке мышкулда тываттымыш А классыра веренеген Ксения Яшуркина шуллахи каникулда аллы ытла кенеге вулаза духна пиде келешірі тетивал. Ксения саккардан бушлаза вуны шуллахи дитченге ажазен ежінже шендерюже яда тивешірі. Мала духнезене терли үземре палыртырыш. Везене диплом зембе хақлы барнезен парза числарыш. Кашны гунзени бегех ебір шулаги бұғытра кенегізен бұлармыр, пірле деларза бұлармыр, хейде печень бұлама бұлдарчы, піріміш классранбақ темелейінде бір шүреті бір библиотекана. Кенегізен бұланы икарян бұл бірнешелі бұғыденче де ұзы барать, паллашны бұзым текстімбе, малала шымыл веренде бұрынма бұлать. Кенеге вулама юрадаган зене ядарлы номинацизінже де балыртырыш. Чиге женне 2 жылда. Вылсаспалды зембе паллашатькана бұлінде кенеге юлдаш пулныне ажағып заюзет. Вижу уйықра жазем буре улды бине яғын каларым вулаза духна. Вылгына дамар, мен вуланы тұрық үгердік семде дуна. Везенжен курав ергелене. Унда пинде билікшіре яғын еш. Унзыр бұшне терлі тетте асталана. Влаган зем шавын бегех ядарлы блокнот забына. Унда везем куевал произведение Мэньбе келешнене хумхандарныне палартна. Чевашингларым валли Диана Иванова, Андрей Шоклев.